Ne zaustavljaju se na crveno na semaforu, voze u suprotnom smjeru, drugim automobilima oduzimaju prednost. Bitno je samo biti prvi, ovdje pravila ne važe. Vozi se bez stajanja, ne obazirujući se na brzinu. Trke se odvijaju na mjestima koje se unaprijed dogovore. To je sve da bi se pokazao, da bi vozač koji to radi se pokazao drugome, djevojkama i ostalim ortacima, drugarima, šta on sve može da izvede. Prije godinu dana ovaj 28-godišnji mladić sudjelovao je u teškoj prometnoj nesreći. Izazvao ju je namjerno. On je bio u jednom automobilu, a njegov suparnik u drugom. Natjecali su se tko će prije do cilja, vozeći suprotnom stranom jednosmjernog mosta u središtu Beograda. Kad se desi, svi žele za tim, ali u tom trenutku kad to rade, onda se o tome ne razmišlja. Postoji nešto što je mnogo jače od svega toga. To je adrenalin, brzina i neurančuljivost ljudi. Darko je televizijski novinar, već 10 godina prati sumnjive nesreće koje se mogu povezati sa srpskim ruletom. Tu se svašta dešavalo, svakakve stvari su se pojavile i jednostavno okruženje koje je bilo ovde navodilo ljude da se dokazuju. Sad, moguće da iz tog dokazivanja neke hrabrosti ili ludosti, ne znam kako to da nazovem, pa je od toga nastao taj srpski rulet. Novi Sad je još jedan grad u Srbiji gdje je prošlog tjedna jedan mladić poginuo. Ušao je u suprotni smjer na mostu i frontalno se sudario s automobilom iz suprotnog smjera. Osim mosta, ovo je mjesto još jedna od čestih lokacija gdje se odvija rulet. A za volanom u tim sumanutim vožnjama često je i ovaj 30-godišnjak. Osnovna pravila su ruleta da je gas do daske stisnut. Trenutno se nalazimo u Petrovaradinu ispred mesta zvanog Kapija. Automobil koji ide iz suprotnog smjera i automobil koji ide iz suprotnog smjera sastaju se u sredini gdje je nepreglednost dovoljno velika da može doći do čelnog sudara. Strah postoji, no želja za dokazivanjem u većini slučajeva bude jača, tvrdi psihologinja Marija Lebdina-Mazoni. Meni je to više nekakva želja za sticanjem statusa i dokazivanjem u odnosu na sve ostale. Ja želim biti član grupe, želim biti dio ekipe. Prema tome sve ono što radi ekipa radim ja, a to mi može i neke bodove donijeti u smislu statusa u budućnosti prema nekim drugima. Uglavnom ljudi to čine da bi dokazali, prosto rečeno, da imaju muda, odnosno da bi se dokazali u svom društvu, kako oni kažu, da ne bi bili p***e ili da bi dokazali da su bolji od drugih, odnosno luđi, eksplozivniji, jednostavno da iskaču od drugih. U Komitetu za saobraćaj i svojevrsnom autoklubu kažu kako je ova igra sve češća u gradovima diljem Srbije. Međutim, najveći problem je dokazivanje da je riječ o ruletu. Pitanje takozvanog srpskog ruleta nije samo saobraćajni problem, već je mnogo širi problem od toga. I to zahteva pre svega, osim angažovanja saobraćajne policije i angažovanje ostalih vidova policije. Da biste vi stali na put srpskom ruletu, vi prvo morate da dođete do informacija gdje se odigrava srpski rulet, ko su učesnici u njemu, da identifikujete te učesnike, da sve to dokažete, da imate valjane dokaze za sud, pa tek onda prema njima da preduzmete određene mere. Ali tada se pojavljuje drugi problem. Najčešće jedini svjedoci ruleta su i sami sudionici utrke. Ako postoje svjedoci, odnosno učesnici, ako su dva automobila u pitanju, recimo, ovi koji ne dožive saobraćajnu nesreću, ako svedoče da se to stvarno tako dešavalo, prave problem i sebi, jer su učestvovali u krivičnom delu. I niko ne želi da svedoči na taj način da to stvarno postoji, da su se dogovorili, jer bi sami sebi napravili problem. To se uglavnom dešava u kasnim večernjim satima, gde su učesnici ili blago pijani ili blago nadrogirani, koji su još uvijek svesni da mogu da sednu u automobil. Teško je to uhvatiti. To se dešava na mjestima koja nisu predviđena, niti može doći do saznanja da će se to desiti na tome mjestu. Pravila ruleta u suštini ne postoje. Pravila ruleta je
ići prvi na neko odredište zamišljeno po svaku cenu. Sad je crveno. U realnoj situaciji da bi se mi zaustavili na crvenu. U realnoj situaciji ne bi stali jer je želja jača i brzina od razumnosti i poštovanja propisa. Ovdje pravila ne važe. Iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije poslali su nam priopćenje kako na ovu temu nam oni ne mogu osigurati niti jednog sugovornika. Također navode kako oni se još nisu susreli s niti jednim slučajem srpskog ruleta. Živko i Goran rade u Beogradskoj prometnoj policiji. Njihov večerašnji zadatak obilazak je ulica koje slove kao lokacije na kojima se odvija srpski rulet. Ovo je jedno od tih mjesta. Na ovom semaforu noću vozači ruleta nestaju na crveno. Večerašnji zadatak mene i mog kolege je da u toku noći radimo na otkrivanju težih saobraćajnih prekršaja. Nakon 10 minuta vozač u skupocjenom automobilu prolazi na crveno. Dobro večer, gospodine. Budite ljubavni, spremite vozački isprave. Kontrola saobraćaja. Nakon kraćeg razgovora uslijedilo je alkotestiranje. Vidite količinu. To je količina veća od dozvoljene. Ovaj vozač imao je dvostruko više alkohola od maksimalne dopuštene granice. Kazna za to kreće se od 3 do 20.000 kuna. Dakle, ako prođete, prošli ste, ako nekog udarite, vi ste izgubili. Ili postoji drugi oblik, ajde da kažem, ruleta gde se ulaže novac, odnosno svi trkači ulože određenu količinu novca i trkaju se ko će pre stići od tačke A do tačke B i onaj ko prvi stigne, on zarađuje sav taj novac. Samo u ovoj godini procjenjuje se da je 5 života izgubljeno u prometu zbog srpskog ruleta. Najviše ispašta porodica koja je izgubila svoje najmiljenije. Nema tu puno pomaka u tome zato što stanemo na mjesec, 5 dana, 10 dana, dok to sve ne prođe. Čim to prođe, čim zaboravimo, opet dalje dešava se, dalje se pravi, dalje se radi. Stalno mi se čini da svi testiramo granice, i odrasli, i djeca, i mladi, svi testiramo granice i sebe i ljudi oko sebe. Ono što mene uvijek smeta da odgovorni i oni koji su zaduženi da neke stvari spriječe ne naprave svoj posao. Iako nadležne institucije službeno poriču postojanje srpskog ruleta, internet je prepun takvih snimki. Pa čak i postoji Facebook grupa gdje se sudionici javno dogovaraju gdje će se i kada održati iduća trka.